ndagira ngo uriho munyemerere tugaruke ku makuru ari kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'abaturanyi, nyuma y'uko ihuriro rya AFC/M23 rivuze yuko rivuye mu mujyi wa Uvira mu kubahiriza ibiganiro by'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba Wazalendo batangiye kuwigabiza abaturage abo mu mujyi wa Uvira. Bemeje ko abarwanyi ba Wazalendo binjiye muri uyu mujyi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, nyuma y'uko ku wa gatandatu AFC/M23 itangaje ko yawuvuyemo byuzuye ndetse n'ingabo zayo zose zamaze kuva mu uyu mujyi wa Uvira. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo mwakunze kugenda mubibona, agaragaza abarwanyi bakunze kugirira nabi abaturage bijandika no mu bikorwa byo kubasahura. Umwe mu bayobora Kivu y'Amajyepfo ubu uba mu mujyi wa Karemiye yemereye BBC ko abarwanyi ba Wazalendo basubiye muri Uvira, ko nabo bategereje amabwiriza avuye ku badukuriye y'icyo bagomba gukora. Ati ariko ni ukubyitondera cyane, abadukuriye barabanza bagenzure neza niba ibyo M23 ivuga ari ukuri. Nubwo abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kwirara mu mujyi wa Uvira, AFC/M23 yawuvuyemo yatangaje ko iwusize mu maboko y'umuryango mpuzamahanga, iwusaba kubungabunga umutekano w'abarwanyi. Reka rero nguhereze ikaze mu kiganiro twinjiye mu makuru neza uko ibintu biri. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba yaramutse hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye, habe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbere na mbere reka tubanze tugaruke ku ibaruwa AFC/M23 yasize yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye tariki ya 15 Mutarama 2026. Yatangaje ko hashize iminsi 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'uyu muryango muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO zirinda abaturage muri uyu mujyi. Umuyobozi wa AFC/M23 Colonel Nanga yagize ati umuryango wacu AFC/M23 kuva uyu munsi wafashe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga, kuko mwakunze kugenda mubyumva ndetse munabibona ku mashusho. Nanga yasobanuye ko uyu mujyi wari warasigayemo umutwe w'abarwanyi ba AFC/M23 bari bashinzwe ubugenzuzi, mu gihe bari bategereje ko ujyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo ziwugenzure, ariko nabo bawuvuyemo tariki 15 Mutarama umwaka wa 2026. AFC/M23 yamenyesheje Loni ko icyo umuryango mpuzamahanga ukwiye kuzirikana ari uko ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe ya Wazalendo n'abacancuro bibangamiye umutekano w'abaturage umujyi wa Uvira. Iti kuhaba kwabyo ni ibikorwa byabyo ntibibangamire umutekano w'abasivile gusa, ahubwo binabangamira inzira y'amahoro ikomeje n'umutekano w'akarere muri rusange. AFC/M23 yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza vuba ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kurinda ibihe by'akababaro nk'ibyo wabayemo ubwo wagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC/M23 yafashe umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza 2025 nyuma y'urugamba rwari rumaze icyumweru rubera mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yasobanuye ko yawuvuyemo ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Amerika yasabye AFC/M23 gusubira mu bice yahozemo mu ntera y'ibirometero 75 ivuye mu mujyi wa Uvira, iyizeza ko ari bwo umuryango mpuzamahanga uzoroherwa no kubungabunga
umutekano w'abasivile. Kuva M23 yafata Uvira, abaturage bongeye guhumeka babayeho mu mahoro, bajya mu mirimo yabo bisanzuye, nta rugomo, nta bujura cyangwa se ubwambuzi. Nubwo AFC M23 yavuye muri Uvira, impungenge ni nyinshi cyane, kuko benshi bagaragaza ko nyuma y'uko uyu mutwe uvuye muri Uvira hashobora kuba ubwicanyi ku bari bawushyigikiye. Reka rero dusoreze ahangaha. Kora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kugira ngo se tubana mu bindi biganiro ndetse n'andi makuru aba ari kuvugwa hirya no hino, isaha ku yindi, umunota ku wundi. Uri kuri Sam G Official, umuyoboro mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru aba caracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu bihugu bigiye bitandukanye.